bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ungenze lutho futhi angikwesabi kodwa ngiyakuhlonipha umfowethu yabona shona wena ke mafuna ikhaleke ungenza nje isiqubuqubu nje ungenza naye ungenze lutho so ke uyazi-ke naye lo ubalolo mfana lo umcineke uyazi nawe wangixabene nawe kwaZulu zintathu izinto exajelelayo umfazi imali umhlaba zintathu sihloniphana ngabe nawe uyinkunzi kubekezeleni kwabanye ama-challenges kodwa ngikwehlisile esikhundleni ngenxa lobuphukuphuku yibo futhi manicabanga ukuthi abantu abayiziphukuphuku anobuka ama-social media ukuthi enje kanjani ayakwazi ukuveza ukuthi izinto zimi kanjani so we must never do that again cela kunimangela-ke well done nikwazile ukubabuya ukufaka onto encane nabafaka omzukulu nafaka olokhunjana abaculi abaningi nabafaka naphinde nalungise ukuthi iposter ingabi nabantu abaningi ingabe nama-poster u-20 nakulungisa konke lokho a job well done ngicela ukunimakela on that one a job well done ukuthi niyangilalela njengomongameli wenu ningilalele ukuthi mina mangikhulumile ngisuke ngingashiphi nje ngishipha kunuke ngicela nenze kahle ukuthi nilungise sonke lezi simo ukuthi-ke kube niposte eyodwa noma amaphutha niwalungisa lapha ngendlela amanye amanionile-ke kulungele lokho akusenani kodwa kuyeka phambili kodwa-ke namanje-ke ngisamfuna uMtekhala ngisasifuna futhi isikhova and loyo mcimbi ngeke wenzeke ngaphandle kwalabantu ababili uma kungenjalo manihlulwa yilokho ngithi mina ngifuna isikhova ngifuna uMtekhala ngoba ngifuna ukuthi kube ne-peace laphana kube ne-peace lapha umuntu osekhalile wesithathu uPhuzekhemisi engicela ukuthi laba bantu 1 2 3 ngeke ngihluleke mina ukuthi kulaba abalandeli bami njengomongameli namandla enginawo njengomongameli ngihluleke ukuthola abantu abazokhokhela isikhova makuthiwa ngisho kuthiwa ninamaleki abazokhokhela isikhova bekhokhele uMtekhala ukuthi azoperforma lapha baphinde bazokhokhela uPhuzekhemisi indoda endala ikhala uNkulunkulu wami emzini wayo ikhala minyembezi izosho ukuthi emcineka inhliziyo yami yakhala ukuthi no singahleka kube ihlaya kodwa kulona ihlaya lelo ngoba ayikho enye into ayazi uPhuzekhemisi ngaphandle kwalento ayenzayo umculo kaMaskandi ngicela neNingizimu Afrika ukuthi manje ngihlonipha njengomongameli wenu laba bantu bobathathu siyabadinga eMoses Mabhida impocozeko futhi sidinga yenzekile ngiyacela ukuthi mina njengongizwe umchulu I will take a responsibility to make sure ukuthi isikhova siba khona uMtekhala uba khona kanye noPhuzekhemisi ngoba uMtekhala enjani conflict yamageza namavukela mbuso o-commander emanage better than any conflict wrong lokho akwazi kuba kanjani ama-conflict awaphathi umfana angisho ukuthi mina yonke indawo la baqhamuka kona abaqashwe bonke cha emcimbini emkhulu ngoba le sasawunika manje sithi World Cup akekho wakwaphikisa ukuthi impocozeko i-World Cup kaMaskandi akekho wakwaphikisa leyo nto ngoba yini na ngenxa yalento yokuthi ngempela i-World Cup kaMaskandi manje ke idinga abantu abanamasende abazoba neqiniso injalo ke